그래요. 식사 다 하셨어요? За бүгд хоолоо идсэн үү? 그래요. 여기 창문을 좀 열을까요? 바람 좀 Цонх 통하게 онгойлгох уу? 조금 덥고. 여기가 За хоёр тийшээ салхи нэвтлүүлээ. 창문만 좀 열읍시다. 창문만 양쪽에. За цонхоо онгойлгоч. 요 앞에도 좀 Энэ 열어주세요. урдлын цонхны цонх урдлын цонхыг бас нэгэд өгөөрэй. 그래요. 같이 기도드리고 시작하겠습니다. За хамтдаа залбираад эхэлье. 살아계시며 역사하시는 하나님, Амьд оршин ажиллаа болдог бурхан минь. 많은 사람들 중에서 우리에게 먼저 구원의 복음을 허락해 주시고 Олон хүмүүс дотроос эхлээд бидэнд сайн мэдээг дамжуулж өгөөд 복음을 통해 하나님의 사랑을 깨닫게 해주신 거 감사드립니다. сайн мэдээгээр дамжуулан бурхан таны хайрыг ухаарсныг үсэл талархаж байна. 이번 한 주 동안 또 전도 집회를 허락해 주시고 Энэ 1-7 хоногийн турш Библийн семинарыг зөвшөөрч 많은 영혼들 또 구원해 주셔서 감사합니다. бас олон сүнснүүдийг аварч өгсөнд талархаж байна. 구원받은 성도들도 교회 안에서 잘 신앙생활 할 수 있도록 붙잡아 주옵소서. Аврагсан итгэгч нар маань ч гэсэн чуулган дотроо сайн итгэлээр амьдарч чадгаар зуран бариарай. 이 시간 안디오 학교 함께 진행하고자 모였습니다. Энэ цагт антиох сургуулаа хамтдаа хийхээр суусан байна. 주님의 말씀을 통해 주님의 뜻을 깨닫는 시간 되게 도와주옵소서. Эзэн таны үгээр дамжуулан таны хүслийг ухаарсан цаг болгож өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 말씀 우리 요한복음 찾아볼게요. За бүгдээрээ Иохан номноос олж харъя. 요한복음 1장 1절입니다. Иохан 1:1 1196 дугаар удас. 우리 좀 성경 이제 잘 못 찾으시는 분들 있을 수 있으니까 옆에 좀 같이 앉아서 찾아주시면 좋겠습니다. За Библийг сайн олж чадахгүй хүн байж магадгүй учраас хажууд нь суугаад хамтдаа олоод өгвөл зүгээр шүү. 거기 두 분 이모들 나란히 앉아 계시지 마시고 За тэр хоёр үйлчлэлийн багийнхан цонхон талд суулгагүйгээр 좀 새로 듣는 분들 옆에 좀 앉으시면 좋겠어요. энэ шин хүмүүсийн хажуу суугаад зүгээр байна. 요한복음 1장 Иохан 1:1 1196 дугаар удас. 1196 1장 1절을 같이 읽어볼게요. За 1-1 эшлэгийг хамт уншийе. Эхэнд үг байсан ба үг бурхантай хамт байсан агаад үг нь бурхан байв. 자, 또 이 말씀이 하나님이시라. Үг нь бурхан байваа. 하나님은 말씀으로 자신을 나타내 주신다 그런 뜻입니다. Бурхан үгээрээ өөрийгөө илчилдэгэ гэсэн үг. 성경을 대할 때에 За энэ Библиэлд харьцахдаа 우리가 어떤 마음을 가지고 대해야 되느냐? бид ямар сэтгэлээр харьцах хэрэгтэй 내가 вэ? 하나님 말씀 앞에 있다라는 마음으로 말씀을 대해야 됩니다. Би бурхны үгийн өмнө байж тээ гэсэн сэтгэлээр харьцах 그게 хэрэгтэй. 올바른 마음이잖아요. Тэр нь зөв сэтгэл шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм мөн үстэй. 그러니까 말씀 들으러 오는 사람들 이렇게 마음 모습을 보면 그 사람의 마음 상태를 알 수 있어요. Үгийг сонсохоор ирж байгаа хүмүүсийн сэтгэлийг нь харах юм бол тухайн хүний дүр төрхийг нь ажиглаж чадна. 이제 우리 식구들도 좀 바뀌어야 될 것이 좀 있어요. Манай ахын дүүс ч гэсэн өөрчлөх ёстой зүйл байна. 뭐냐면은 말씀 시간 전에 오는 거, Юу вэ гэхээр үгийн өмнө ирэх тэр цаг. 말씀을 집중해서 듣는 거 이런 것이 좀 훈련이 돼야 된다고 생각을 해요. Үгийг анхаарч сонсох нь зуршил дасгалжуулагдах хэрэгтэй. 예를 들어 볼게요. За жишээ татъя. 여러분이 이 홉도 시장을 만난다고 합시다. За та бүхэн Ховд аймгийн хотын захирагчтай уулзнаа гэж бодъё. 대통령을 만난다고 합시다. Ерөнхийлөгчтэй уулзнаа гэж бодъё. 시간 전에 가요? 아니면 늦게 갈 거예요? За цагийн тулгаж очих уу эсвэл цагаас өмнө очих уу? 너무 당연하죠. Мэдээж хэрэг үстэй. 홉도 시장 만날 때 대통령 만날 때는 시간 전에 가서 아마 기다리고 있을 거야. Ховд аймгийн захирагчтай ерөнхийлөгчтэй уулзтээ баг цагаас өмнө очноо. 당연하게 생각해. Үүнийг мэдээж тооцно. 그죠? Тийм биз дээ. 대통령이 한 10분, 20분 기다리고 한 30분, 1시간 기다리면 되지. За ерөнхийлөгч 10 минут 20 минут. Нэг цаг хүлээсэн ч зүгээр байлгүй дээ. 그럴 사람 없잖아요. Тэгэх хүн байхгүй штэ. 그런데 하나님 말씀을 배우러 올 때는요. 그런 마음이 아니에요. Гэхдээ бурхны үгийг сонсохоор ирэхдээ тийм сэтгэлгүй байдаг. 늦게 오는 거 너무나 당연하게 생각을 해. Хоцорч ирж байгаа мэдээж зүйлд боддог. 하나님이 30분 기다리면 되는 거지. Бурхан биднийг 30 минут хүлээхэд болно штэ. 내가 30분 늦게 올 건데. Тэгээ би чи 30 минут хоцроод ирнэ. 그럴 사람 그리고 너무 합당하지 않잖아요. Эн чин зохисгүй байгаа штэ.
맞죠? Тийм биз? 이거 우리가 이런 거를 바꿔야 돼. 이런 걸 바꿔야 돼. Тэгэхээр бид ийм зүйлээ өөрчлөх хэрэгтэй. 그리고 이제 말씀 시간에 여러분 대통령하고 만나서 얘기한다고 합시다. За та бүхэн ерөнхийлөгчтэй ярилцсанаа гэж бодъё. 얘기해. За ярьж. 얘기해. Яр. 듣고 있어. Би сонсож байна. 이렇게 대통령하고 얘기하는 사람은 없잖아요, 그죠? Ингэж ерөнхийлөгчтэй ярих хүн гэж байхгүй шүү дээ. 근데 이 식구들 중에는 그런 태도로 말씀을 듣는 사람들이 Гэтэ 있어요. ахан дүүс үнд бас ийм хандлагаар үгийг сонсдог хүн байна. 이게 너무 잘못된 태도예요. Энэ бол дэндүү буруу хандлага. 물론 선교사가 사람이 앞에 나와서 하나님 말씀을 전해드리긴 하지만 Мэдээ сайн мэдээ тарагч хүн гарч ирээд бурхны үгийг дамжуулж байгаа ч гэсэн 이 듣는 내용이 사람의 말이 아니고 하나님 말씀이니까, энэ сонсож байгаа агуулга нь хүний үг биш бурхны үг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그에 합당한 마음의 자세를 갖고 말씀을 듣는 것이 당연한 거잖아요. Тэгэхээр зохистой сэтгэлийн байр хөдөлтэй үгийг сонсно гэдэг нь зөв шүү дээ. 신앙생활을 올바르게 하는 성도들을 보면 특징이 있다. Тэгэхээр итгэлээрээ зөв амьдарч байгаа итгэгч нарыг харах юм бол онцлог байдаг. 어떤 특징이냐? Ямар онцлог вэ? 하나님의 말씀으로 알고 말씀을 듣는다는 거예요. Бурхны үгээр мэдэж үгийг сонсох. 근데 신앙생활을 잘 못하거나 변화되지 않거나 이런 게 성도들을 보면요, Гэтэ итгэлээрээ сайн амьдарч чаддгүй, өөрчлөгддөггүй итгэгчийг харах юм бол 말씀을 잘 안 들어요. үгээ сайн сонсдог хүн. 공통적인 특징이. Энэ итгэгч нарын онцлог байна. 공통적인 특징이 하나님 말씀을 잘 안 듣는다. Нийтлэг онцлог нь Бурхны үгийг сонсохгүй байх. 하나님의 말씀으로 알고 말씀을 듣는 성도가 뭐? 신앙생활을 잘하게 돼 있어요. Бурхны үг гэж мэдээд тэр үгийг сонсох үед итгэлээрээ сайн амьдардаг. 시편 Дуулал 119편을 찾아볼게요. 119-р бүлгээс харъя. 시편 119편 Дуулал 119. 105절. За 105 дугаар ишлэл. 119편 105절. Дуулал 119-ийн 105 704 дугаар хуудас. 찾으셨어요? Бүгдээ олсноо. 같이 읽어봅시다. За хамт уншия. Таны үг миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл. 주의 말씀은 내 발의 등이고 내 길의 빛이다. Эзний үг миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл гинэ. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 내가 마땅히 가야 될 길을 하나님이 말씀을 통해 알려주신다, 그런 뜻이에요. Миний зайлшгүй явах ёстой замыг Бурхан үгээрээ дамжуулан мэдүүлж өгдөг гэсэн. 우리가 구원을 받기 전에는, Бид аврагдахаас өмнө, 하나님을 알기 전에는 Бурханыг мэдхээс өмнө 죄 가운데 살아왔어요. гим нүгэл дотор амьдарч байсан. 어둠 가운데 살아왔죠. Харанхуйд амьдарсан. 내가 어디로 가고 있는지를 몰랐어요. Би хаашаа явж байгаагаа мэдээгүй. 그죠? Тийм биз? 그런데 말씀을 통해 Гэхдээ үгээр дамжуулан 하나님을 알게 됐고 Бурханыг таньж мэдсэн. 또 구원을 받게 됐어요. Тэгээд бас аврагдсан. 자, 구원을 받은 성도는 믿음의 눈이 떠지게 돼 있어요. Аврагдсан итгэгчийн итгэлийн нүд нь нээгддэг. 복음서에 보면 예수님 만나서 눈 뜬 소경들이 많이 나와요. Сайн мэдээний номнуудаас харах юм бол Есүстэй уулзж хагаад нүд нь хараа орсон сохор хүмүүс олон 그 гардаг. 모습은 우리가 예수님을 통해 구원받고 영혼의 눈이 떠질 것을 보여주는 거예요. Тэр дүр төрх нь бид Есүстэй уулзаад сүнсний нүд маань нээгдэхийг харуулж өгч байна. 구원도 말씀으로, Авралыг ч үгээр, 신앙생활도 итгэлийн амьдралч 말씀으로 하는 거예요. үгээр амьдрдаг. 그러니까 말씀의 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않아요. Тэгэхээр энэ үгийн чухал чанарыг хичнээн онцолж хийсэн ч хитрхгүй. 하나님은 말씀으로 자신을 나타내 주신다 그랬죠. Бурхан өөрийгөө үгээр дамжуулан илчилдэгэ гэж хэлсэн шүү дээ. 그래서 우리가 하나님을 알기 위해서는요, 말씀을 가까이 해야 되는 거예요. Тиймээс бид Бурханыг таньж мэдхийн тулд үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 정말 어떤 성도가 하나님을 사랑하는지를 알려면 뭘 보면 알 수 있냐면은 Үнэхээр ямар итгэгч Бурхантай ойр байгаа гэдгийг мэдгүүл юуг нь харах вэ гэхээр 말씀을 듣는 태도를 보면 그 사람이 정말 하나님을 사랑하는지 아닌지를 확실하게 알 수 있어요. үг сонсож байгаа хандлагыг нь харах юм бол тэр хүн Бурханыг хайрлаж байгаа үгүйг баттай мэдэж чадна. 그렇죠? Тийм үстэй. 하나님을 사랑하는 성도는 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 돼 있어요. Бурханыг хайрладаг итгэгч Бурханы үгэнд чихээ хандуулдаг. 예수님 이런 말씀했죠. Есүс ингэж 나를 хэлсэн. 사랑하는 자, 나를 사랑하는 자는 Намайг хайрлагч нь 내 계명을 지킨다. тушаалыг минь сахитгаа. 나를 사랑하지 아니하는 자는 Харин намайг хайрладаггүй 내 말을 지키지 아니한다. миний үгийг сахидаггүй гэсэн. 너무나 분명하게 말씀하셨어요. Энэ бол маш тодорхой 어떤 хэлсэн. 성도가 주님 사랑한다고 말은 해요. Гэтэ зарим итгэгчид эзнийг хайрладаг гэж 주님 ярьдаг. 말씀을 듣지도 않아요. Гэсээр нэ эзний үгийг сонсдоггүй.
주님 말씀 순종도 안 해요. Эзний үгэнд дуулуургүй 근데 ханддаг. 입으로는 주님을 사랑한다고 말해요. Гэтэ амаараа эзнийг хайрладаг гэж 이게 ярьдаг. 사랑하는 거예요, 사랑하지 않는 거예요? Энэ хайрлж байна уу, хайрлахгүй байна уу? 사랑하지 않는 거라고 주님 말씀하신 거예요. Хайрлахгүй байна гэж эзэн хэлсэн. 그래서 말씀을 듣는 태도를 보면 그 사람이 정말 주님을 사랑하는 성도인지 아닌지를 알 수 있다. Тэгэхээр үг сонсож байгаа байр байдлыг нь харах юм бол тэр итгэж үнэхээр эзнийг хайрлж байна уу, үгүй юу гэдгийг мэдэж болно. 하나님을 가까이 한다는 건 구체적으로 어떻게 해야지 하나님 가까이 하는 거냐? Тэгвэл бурханд ойр байна гэдг нь наривчлан яг юу хийж бурхантай ойр байх вэ? 하나님의 말씀을 가까이 하는 것이 하나님 가까이 하는 거예요. Бурхны үгэнд ойр байх нь бурхантай ойр байгаа хэрэг. 사울 왕 아시죠? Саул хааныг мэднэ үстэй? 사울이 처음엔 겸손했어요. Саул анхандаа даруй байсан. 그래서 하나님께서 왕을 세우셨잖아요. Тэгээд бурхан тэрийг 하나로 근데 өргөмжилсөн. 얼마 지나지 않아서 마음이 교만해졌어요. Гэтэ хэсэгхэн хугацааны дараа сэтгэл нь бардан болсон. 그리고 Тэгээд 하나님 말씀을 불순종했죠. бурхны үгэнд дуулуургүй хандсан. 근데 사무엘 선지자가 그 사울 왕에게 뭐라고 말했냐? Гэтэ Самуэлийн шүзүүлэгч Саул хаанд юу гэж хэлсэн бэ? 당신이 Та 하나님을 бурхныг 버렸다. үл хэрэгслээ. 사울이 어떻게 하나님을 버렸어요? Энэ Саул яаж бурхныг үл хэрэгссэн бэ? 하나님 말씀 버린 게 하나님 버린 거라고 말하는 거예요. бурхны үгийг хайж байгаа нь бурхныг хайж байгаа хэрэг гэсэн. 이해되셔요? Ойлгосноо? 또 다윗이 범죄를 했을 때에 Бас Давид гэм нүгэл үлдэх үед 하나님은 나단 선자를 보내서 다윗의 죄를 책망하셨어요. бурхан Натан иш шүзүүлэгчийг явуулаад Давидын гэмийг зэмлсэн. 근데 나단 선지자가 다윗에게 무엇이라 말했느냐? Гэтэл Натан иш шүзүүлэгч Давидэд юу гэж хэлсэн бэ? 하나님의 말씀을 무시했다. 하나님의 말씀을 무시하는 것이 하나님 무시한 거다라고 말하는 거예요. Бурхны үгийг үл тоомсорлох нь бурхныг үл тоомсорлж байгаа хэрэгэ гэж хэлдэг. 하나님 말씀 무시하는 사람이 하나님 무시하는 사람인 거예요. Тэгэхээр бурхны үгийг үл тоомсорлж байгаа хүн бурхныг үл тоож байгаатай адилхан. 왜? 하나님은 말씀을 통해 자신을 나타내 주시기 때문에 그래요. Яагаад бурхан үгээр дамжуулан өөрийгөө илчилдэг учраас тийм байна. 그래서 그리스도인이 정말 올바르게 신앙생활을 하고자 한다면 Тиймээс Христэд итгэж үнэхээр зөв итгэлээр амьдрахыг хүсэж байвал 먼저 다른 것보다 먼저 юунаас илүү эхлээд 하나님 말씀을 정말 귀를 기울여 들어야 된다. бурхны үгэнд бүр чихээ хандуулаад сонсох хэрэгтэй. 우리 교회도요. Манай чуулган ч гэсэн 교회를 다니는 오랫동안 교회를 다니는 식구들이 있어요. удаан хугацаанд сүмд явсан ахын дүүс байгаа. 근데 변화되지 않은 식구들이 있어요. Гэтэ тэр дундаас өөрчлөгдөөгүй ахын дүүс байна. 왜 그럴까? Яагаад тийм 교회를 бэ? 나오는데 왜 변화되지 않을까? Сүмд явж байгаа хэрнээ яагаад 두 өөрчлөгдөхгүй 가지 вэ? 이유예요. Хоёр шалтгаан 첫 бий. 번째는 Эхнийх нь 정말 생명이 없던지. үнэхээр ам байхгүй нь уу? 죽은 나무에서는요. 꽃이 피거나 열매가 맺히지 않아요. Үгсэн модноос цэцэг нахайлах юм уу? Үр жимс ургахгүй. 죽은 나무는 Үгсэн мод 시간이 지나도 그냥 그대로 있어요. цаг хугацаа өнгөрсөн ч тэр хэвэндээ л байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 그래서 정말 생명이 없던지. Үнэхээр ам байхгүй нь 두 уу? 번째는 Хоёрт нь 구원을 받았다 할지라도 аврагдсан хэрнээ 말씀을 듣지 않으면 변화되지 않아요. үгийг сонсохгүй бол өөрчлөгддөггүй. 왜냐하면은 Яагаад тэгэхээр 하나님의 말씀이 믿는 자 안에 들어와서 그 말씀이 역사해서 그 사람을 바꾸시는 거거든요. бурхны үг сонсож байгаа хүний дотор орж ирээд тэр үг нь ажиллаж өөрчлөгддөг. 근데 말씀을 안 들으니까 말씀이 들어와요, 안 들어와요? Тэгээ үг сонсохгүй байгаа юм чи үг орж ирэх үү, орж 안 ирэхгүй юу? 들어와요. Орж ирэхгүй. 그러니까 시간이 지나도 이 사람은요 전혀 안 바뀌는 거예요. Тиймээс цаг хугацаа өнгөрсөн ч тэр хүн урдын хэвэндээ л байна. 그래서 저도 이제 식구들 상담할 때 항상 두 가지를 생각을 해요. Тиймээс би ахын дүүстэй зөвлөгөө өгөхдөө үргэлж хоёр зүйлийг 이 боддог. 사람이 정말 구원 받았나? Энэ хүн үнэхээр аврагдсан уу? 정말 복음을 깨달은 사람일까? Үнэхээр сайн мэдээ ухаарсан 먼저 хүн 그걸 юм уу? 확인해 봐요. Эхлээд үүнийг нь шалгадаг. 두 번째는 정말 구원받은 사람 맞다면 Хоёрт нь үнэхээр аврагдсан хүн мөн бол 현재 변화되지 않은 이유는 딱 하나잖아요. өөрчлөгдөхгүй шалтгаан цор ганц шүү дээ. 뭐예요? Юу вэ? 말씀 안 듣고 있는 거예요. Үг сонсохгүй байгаа. 교회는 나오는데 말씀 안 들어. Сүм рүү ирж гин үгээ сонсохгүй. 뒤에 이번에 저도 일주일 동안 뒤에 앉아서 우리 식구들하고 같이 말씀 쭉 들었는데요. За би энэ 7 хоног ч гэсэн хойно суугаад ахын дүүстэйгээ хамт үг сонссон. 진짜 안 바뀌는 성도들 특징을 딱 보여 이렇게 딱 보면 보여. Тэгээ жинкнээсээ өөрчлөгдөхгүй байгаа итгэгчийн онцлог яг харагддаг. 말씀 안 들어. Үгээ сонсдог. 물론 와요. 교회당에 와요. Мэдээж сүмийнхээ байр руу ирнэ. 근데 말씀을 귀 기울여 듣지는 않아. Гэтэ бүр үгээ чихээ хандуулаад сонсдог уу? 중간에 핸드폰 꺼내고 집어넣고 꺼내고 집어넣고 Дундуур нь гавцаа гаргаж ирнэ, дахиад орно, дахиад гаргаад оруулна. Хажуудлын үнтэйгээ ярьдаг. 이게 참 야, 교회당에 온다고 해가지고 사람 바뀌는 건 아니다. Сүм рүү ирлээ гэд хүн өөрчлөгдөхгүй. 말씀이 Үг, 하나님의 말씀이 Бурхны үг 나를 바꿔주시는 거예요. намайг өөрчилж өгдөг.
정말 내가 Үнэхээр би 바뀌고 싶다면, өөрчлөгдөхийг хүсэж ивэл, 구원받은 사람답게 살고 싶다면 аврагдсан итгэгчийн дайтай амьдрахыг хүсэж ивэл 다른 어떤 것보다 하나님 말씀을 귀를 기울여 들어야 된다. юунаас илүүтэй Бурхны үгийг чихээ хандуулж сонсох хэрэгтэй. 자, 몇 가지 좀 오늘 그리스도인의 말씀 생활이라는 제목으로 말씀을 드릴 텐데요. За өнөөдөр Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс орно. 몇 가지 말씀 드려볼게요. За тэр тал дээр хэдэн зүйлсийг 번째. хэлье. Эхнийх нь 하나님께서 성도들에게 주시기 원하는 것 두 가지가 있어요. Бурхан итгэгч нарт өгөхийг хүссэн хоёр зүйл байна. 우리 디모데후서 Хоёрдугаар Тимот, 2장입니다. хоёрдугаар бүлэг, 디모데후서 2장. хоёрдугаар Тимот 2. Мэн 348 дугаар удас 2장 10절. 2-ын 10 дугаар ишлэл 페이지 1349 дугаар удас 2 дугаар Тимот 2-ын 10. 읽어봅시다. За уншия. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авах сонгогдсны төлөө би бүгдийг төвчнө. 자, 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 얻게 하렴이라. Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авахуулахын тулд юм аа. 말씀에는 하나님께서 성도들에게 주시기 원하는 두 가지가 나와요. Тэгэхээр энэ үгэн дээр Бурхан итгэгч нарт өгөхийг хүсэж байгаа хоёр зүйл гарч байна. 뭐예요? Юу вэ? 구원과 Аврал болоод 영원한 영광. мөнх алдар. 다른 말로 Өөр үгээр хэлбэл 천국과 диважин болоод 상. шагнал. 하나님은 우리에게 이 두 가지를 다 주길 원해요. Бурхан бид өхөнд энэ хоёрыг өгөхийг хүсдэг. 마태복음 5장에 보면 Матай 5 дугаар бүлгээс харвал 예수님께서 8가지 복에 대해서 말씀했어요. Есүс 8 ёроолын талаар хэлсэн байдаг. 8가지 복을 말씀하셨는데 8 ёроолын талаар хэлсэн 그걸 байдаг. 보면은요. Тэндээс харвал 천국에서 시작해서 за диважингаас эхлээд 상으로 끝나요. шагналаар дуустдаг. 잠깐 볼게요. За түр харъя. 마태복음 5장입니다. Матай 5 마태복음 5장 Матай 5-ын 3절 3 1087 дугаар удас 마태복음 5장 3절 Матай 5-ын 3 읽어보죠. уншия. Сүнсэндээ ядуус ёроолтэйе Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. 심령이 가난한 자는 복이 있다. Сүнсэндээ ядуус ёроолтэйе. 육신이 가난한 자를 말하는 게 아니에요. Махбод нь ядуу хүнийг хэлээгүй. 뭐가 가난한 사람? Юу нь ядуу хүн гэнэ? 마음이 가난한 사람. Энэ сэтгэл сүнс нь ядуу гэж байна. 돈이 많은 부자라고 해서 마음이 부자는 아니죠. Мөнгө ихлэ баян байлаа гэд сэтгэл нь баян гэсэн үг шин штэ. 돈이 많은 부자도요. 마음이 가난한 사람 얼마든지 있어요. Мөнгө ихтэй баян хүн байсан ч гэсэн сэтгэл нь ядуу байх тохиолдол их байдаг. 반대로 Эсвэргээрээ 진짜 육신적으로 너무나 가난한데 за махбодын үед дэндүү ядуу хэрнэ? 마음이 부자인 사람이 있어. Сэтгэл нь баян хүн байна. 그런 사람은 구원을 못 받아요. Тийм хүн аврагдаж чадахгүй. 예수님은 누가 복 있다고 말씀했냐? Есүс хэн ёроолтэй гэж хэлсэн бэ? 마음이 가난한 자가 복이 있다. Сэтгэл нь ядуу хүн ёроолтэй. 마음이 가난하다는 건 무슨 뜻일까요? Энэ сэтгэл нь ядуу гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 이 세상에 참 소망도 없고 목적도 없다. 이 세상 헛되다는 걸 깨달은 사람. Энэ ертөнцид найдвар зориггүй ям хоосон гэдгийг ухаарсан хүн. 하나님은 Бурхан 우리의 마음을 가난하게 만들어서 бидний сэтгэлийг ядуу болгоод 천국을 주시기 위해서 우리 삶 가운데 고난을 허락하셔요. диважин өгөхийн тулд бидний амьдралд дунд зовлон өгдөг. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 하나님께서 우리 삶 가운데 고난, 아픔, 질병 이런 것들을 허락하시는 이유가 무엇이다? Бурхан бидний амьдралд дунд зовлон, бэрхшээл, өвдөлтийг өгдөг шалтгаан нь юу гэнэ? 우리 마음을 가난하게 해서 구원, 천국 가게 해주시려고. Бидний сэтгэлийг ядуу тарчиг болгоод аврагдуулаад диважин руу явуулахын тулд. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지일 거예요. Би ч ялгаагүй, та бүхэн ч ялгаагүй. 구원받은 성도들은 다 어떤 사람이냐? Аврагдсан итгэгч нар бүгдээр ямар хүн бэ? 마음이 가난한 사람들이에요. Сэтгэл нь ядуу хүн. 맞죠? Тийм биз дээ. 우리 마음이 가난해졌을 때, 겸손해졌을 때 우리에게 구원의 은혜가 임했거든요. Бидний сэтгэл ядуу болох үед, даруй болох үед биднэрт авралын нэгүсэл бууж ирсэн. 마음이 부유한 사람은요 하나님 말씀을 듣질 않아요. Сэтгэл нь баян хүн Бурхны үгийг сонсдоггүй. 뭐 천국 지옥? 에이 관심 Там 없어. диважин анхаарахгүй. 나는 세상이 좋아. Надад энэ ертөнц таатай. 이 세상에서 한번 멋지게 한번 살고 싶어. Энэ ертөнцийн их сайхан амьдрахыг хүсэж байна. 그런 사람은 마음이 부유한 사람이기 때문에 천국을 얻을 수가 없다. Тийм хүн сэтгэлэн баян учраас
Деважинг олж авч чадахгүй. 자, 예수님께서 말씀하신 8가지 복이 Есүсийн хэлсэн 8 төрлийн ёроол нь 천국에서 시작해서 Деважингаас эхлээд 상으로 끝난다 그랬죠. шагналаар төгсдөг гэсэн шүү дээ. 12절, 12 дугаар ишлэл 5장 12절입니다. 5:12 읽겠습니다. уншия. Тэнгэрдэг шагналчийн агуу учир баярлацгаа мөн хөөрөн баясацгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавцсан юм. 너희 상이 큼이라. Та нарын шагнал агуу учир. 자, 하나님께서 성도들에게 주시기 원하는 두 번째가 상이다. За бурхан аврагдсан итгэгч нарт өгөхийг хүсдэг хоёр дахь зүйл нь шагнал байна. 신앙생활 쉬울 것 같아요, 어려울 것 같아요? Итгэлийн амьдрал хэцүү юу, амархан уу? 어려워요. 어려워요. 아니, 기존에 우리 신앙생활 성도들한테 물어볼게요. За үндсэн итгэлээр амьдарч исэн итгэгч анхан дүүсээс асууя. 신앙생활 쉬워요, 어려워요? Итгэлийн амьдрал амархан уу, хэцүү юу? 저는요 제일 힘든 게 신앙생활이라고 생각을 해. За би хамгийн хэцүү зүйл итгэлийн амьдрал гэж боддог. 물론 기쁨이 없다는 뜻이 아니에요. Мэдээж баяр хөөр байхгүй гэж хэлээгүй. 하나님의 도움이나 하나님의 은혜가 없다 그런 뜻이 아니에요. Бурхны тусламж, бурхны нэгүсэл байхгүй гэж хэлээгүй. 근데 기본적으로 신앙생활은 어려워요. Гэтэ үндсэндээ энэ итгэлийн амьдрал нь хэцүү. 왜 어려울까요? Яагаад хэцүү вэ? 근데 육신을 거스려 사는 삶이거든요. Яагаад тэгэхээр махбодоо сүрж амьдрах амьдрал шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 세상은 점점 타락해 가는데 구원받은 성도는 점점 거룩해져야 되거든. Энэ ертөнц багуугаар завхурж байна. Гэтэл аврагдсан итгэгч багуугаар ариун болох хэрэгтэй. 그러니까 거슬러 가는 거예요. Тиймээс эсрэгээр нь өгсөж байна. 쉽겠어요, 어렵겠어요? Тэгэхээр амархан байх уу, хэцүү байх уу? 어려운 거예요. Хэцүү. 그죠? Тийм үстэй. 어렵기 때문에 승리하는 자에게 상이 주어지는 거예요. Хэцүү учраас л ялагч нэгэнд шагнал өгөгдөн. 예를 들어 볼게요. За жишээ татъя. 학생들이 달리기 한다고 합시다. За сурагчид гүйж ийна гэж бодъё. 자, 출발점이 100명이 서 있어요. За гарааны зурвас дээр 1000 биш 100 хүн байна. 자, 준비. За бэлдээд 땅! 출발했어요. гүйлээ гэж хөдлөлөө. 막 죽으라고 달립니다. За өөхөх хүртлээл гүйж ийн. 100명 다 들어와서 За зуулаа бүгдээрээ ороод ирлээ. 1등을 불렀어요. За тэгээд нэг дорсон хүүхдийг дуудлаа. 1등도 이 상 주고 За нэг дорсон хүүхдэд энэ шагналыг өглөө. 2등도 똑같은 상 주고 Гэтэл хоёр дорсон хүүхдэд дахин энэ адилхан шагнал өглөө. 50등으로 들어온 사람도 똑같은 상 주고 50 дорсон хүүхдэд дахин адилхан шагнал өглөө. 꼴찌로 온 사람도 똑같은 상 준다면 Сүүл орсон хүүхдэд адилхан шагнал өгвөл 뭐하러 죽으라고 달려요? юу гэж өхөн хатлаа гүйх юм бэ? 안 그래요? Тэгин биш гэж юу? 뭐 헐렁헐렁 달려도 똑같은 상 받잖아. Зүгээр ингэс тэгсгээл гүйсэн ч адилхан шагнал авна штэ. 맞죠? Тийм биз дээ. 천국 하나님은 성도에게 그렇게 상 주시지 않아요. Тэгэхээр 디바жинд бурхан итгэгч нарт ингэж шагнал өгөхгүй. 성경에 말씀했어요. Библи хэлсэн. 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르다. Нарны алтар өөр, сарны алтар өөр. 또 Бас 별과 별의 영광이 다르다. одны алтар өөр, одны гэлбаа өөр гэсэн. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 하나님은 구원받은 이후에 각 성도가 행한 대로 상 주신다고 말씀했거든요. Бурхан аврагдсныхан дараа итгэгч хүнд үйлснийхэн дагуу шагналыг өгнө гэж айлцсан. 자, 성경이 두 가지가 나타나 있어요. За Библиэлд энэ хоёр гарч байгаа. 구원과 Аврал болоод 상. шагнал. 구원 어떻게 받느냐 그러면 Тэгвэл авралыг яаж олж авдаг вэ? 이제 오늘도 제가 아까 한 할아버지 상담했어요. Өнөөдөр ч гэсэн би нэг зөвлөгөө өгсөн. 천국 갈 수 있어요? 물어봤어요. 디바жин руу явж чадах уу гэж асуусан. 갈 수 있대요. Явж чаднаа гэж. 어떻게 갈 수 있어요? Яаж явах вэ гэсэн. 예수님 믿어서 Есүст итгээд, 예수님 믿고 Есүст итгээд 말씀 잘 지키면 үгээ сайн сахаад 천국 갈 수 있어요. 디바жин руу явж 맞아요, чаднаа. 틀려요? Зөв үү буруу юу? 맞아요. 어? 맞아요, 틀려요? зөв үү буруу юу? 맞아요. 틀렸어요. буруу байна, буруу байна. 틀렸어요. буруу байна. 예수님 믿고 Есүст итгээд 말씀 잘 지키면 천국 간다? үгээ сайн сахаад амьдрал 디바жин руу явна. 그러면 이 사람은 예수님 하신 거에다가 자기가 열심히 해서 더해서 천국 간다는 얘기잖아요. Тэгвэл энэ хүн чинь Есүсийн үйлсэн ажил дээр өөрийн хичээл зүтгэлээ нэмж агаад 디바жин руу явна гэсэн үг шүү дээ. 그죠? Тийм багаз. 그럼 예수님이 해주신 것이 좀 부족하다는 얘기죠? Тэгэхээр чи Есүсийн үйлсэн ажил нь дутаад байна гэсэн үг шүү дээ. 예수님 십자가에 피 흘려서 내 죄 용서했다고 했는데 Есүс агалмай дээр цусаа орсоход миний гэм нүглийг уучлсан гэсэн. 조금 부족해. Гэтэ дутаад байна. 내가 조금 더 해줘야 돼. Би дахиад нэмэх хэрэгтэй. 그래서 Тэгээд 예수님 한 거, 내가 한 거 더해가지고 천국 간다. Есүсийн үйлсэн ажил өөрийнхөө хийсэн зүйлийг нэмээд 디바жин руу явна. 그 사람은 다 지옥 가요. Тэр хүмүүс бүгдээрээ там руу явна шүү дээ. 그렇게 믿는 사람들은 다 지옥 가는 거예요. Тэгэж итгэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ там руу унана. 천국은 누가 가느냐? 디바жин руу хэн явцдаг вэ? 오직
Зөвхөн 하나님의 의를 믿는 사람이 천국 가는 거야. Бурхны зөвд байдалд итгэж байгаа хүн Деважн руу явна. 중요하니까 다시 말씀드릴게. За чухал учраас дахиад хэлье. 천국은 누가 가냐? Деважн руу хэн явах вэ? 오직 하나님의 의를 믿는 사람이 천국 가는 거예요. Зөвхөн Бурхны зөвд байдалд итгэж байгаа хүн л Деважн руу явна. 하나님의 의가 뭐냐? Тэгвэл Бурхны зөвд байдал гэж юу вэ? 로마서 1장을 볼게요. Ром 1-р бүлгээс харъя. 로마서 1장 Ром 1 17절 17 1270 дахь удас 로마서 1장 17절 Ром 1-ийн 17 1270 дахь удас 1장 17절 같이 읽겠습니다. 1-ийн 17-г хамт уншия. Зөвд хүн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэнтэй адилаар Бурхны хүртээх зөвд байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 сайн мэдээнд Бурхны хүртээх зөвд байдал 복음에는 무엇이 나타난다? энэ сайн мэдээнд юу илчлэгддэг гинөө? 하나님의 의. Бурхны хүртээх зөвд байдал. 하나님의 의가 뭐예요? Энэ Бурхны зөвд байдал гэж юу вэ? 예수님이 죽으시고 부활하셔서 우리 모든 죄를 용서해 주신 것이 하나님이 행하신 의야. Есүс үхээ дахин амьснараа миний хийх бүх гэм нүглийг уучлж өгсөн нь Бурхны хүртээх зөвд байдал. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 하나님의 의가 뭐다? Бурхны зөвд байдал гэж юу вэ? 예수님 피 흘려서 내 모든 죄를 용서해 주신 것. 그게 하나님의 의예요. Есүс цусаа урсгаад миний бүх гэм нүглийг уучлж өгсөн нь тэр нь Бурхны зөвд байдал. 천국은 누가 간다? Деважн руу хэн явах вэ? 오직 하나님의 의를 믿는 사람이 천국 가는 거예요. Зөвхөн Бурхны зөвд байдалд итгэж байгаа хүн Деважн руу явна. 성경은 계속 그거 말씀해 주고 있어요. Библи үргэлжлүүлэн үүнийг 아 근데 хэлж байгаа. 사람들이 자꾸 이상하게 생각을 해. Гэтэ хүмүүс байнга сонин зүйл боддог. 좋은 얘기고 고마운 얘기다. За их сайхан талархмаар яриана. 천국 가는데 내가 어떻게 아무것도 안 하고 천국 가냐? Гэтэ Деважн руу явахдаа би юу ч хийхгүй яаж явах юм бэ? 미안하니까. Тэгээ уучлалт хүссэн сэтгэл байгаа учраас 공짜로 천국 가면 좀 미안하니까 그죠? үнэгүүгээр Деважн руу явхад нэг сонин байгаа учраас 내가 뭐라도 좀 해야지. за ямар нэг юм хийя. 열심히 교회도 다니고 Хичээнгүйлэн сүмдээ 말씀도 явъя. 좀 순종하고 Үгийн дагуу дуулууртай амьдрын 하나님의 의에다가 Бурхны зөвд байдал дээр 내 행위를 좀 더해가지고 천국 가야지. өөрийн үйлсээ нэмж байгаа Деважн руу явна. 그런 사람들이 예수님을 배척한 거예요. Тийм хүмүүс л Есүсийг эсэргүүцдэг. 창기들이 세리들이 예수님을 배척한 게 아니잖아요. 창기들, 창녀들, 맞아요. 세리들이 За янхан ирчүүд татвар хураагчид Есүсийг эсэргүүцсэн 누가 шүү 예수님 дээ. 배척했어요? Хэн Есүсийг эсэргүүцсэн 유대 бэ? 종교가들이 배척했거든요. Юдэн шашны зүтгэлтнүүд Есүсийг эсэргүүцсэн. 스스로 의롭다고 생각하고 자기 행위로 천국 가려고 했던 사람들이 예수님 배척한 거예요. Өөрийгөө зөв тооцсон, өөрсдийнхөө үйлсээр Деважн руу явна гэсэн тэр хүмүүс Есүсийг эсэргүүцсэн. 이거 정말 중요한 내용이니까 정말 잘 깨달아야 돼요. Тэгэхээр энэ маш чухал зүйл учраас үнэхээр баттай ухаарах хэрэгтэй. 성경이요. 계속해서 이것을 말씀하고 있어요. Библиэлд үргэлжлүүлэн үүний талаар хэлж 우리 байна. 빌립보서 잠깐 볼게요. Филиппой номноос түр харъя. 3장 Филиппой 3 дугаар бүлэг. 3장 9절이에요. За 3-ын 9-р ишлэл байна. 1329-р удас. 빌립보서 3장 9절 Филиппой 3-ын 9 같이 읽어볼게요. хамт уншия. Хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвд байдалтай биш харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэлд суурилсан Бурхны зөвд байдалтайгаар түүнд би олдохын тулд юм. 자, 지금 사도 바울이 이렇게 말해주고 있죠. Одоо Илж Паул ингэж хэлж байна. 내가 가진 의는 Надад байгаа зөвд байдал 율법에서 나는 것이 아니요. хуулиас гардаг зүйл биш. 율법에서 났다는 것은 뭘 해서 받은 것이 아니라는 거예요. Хуулиас гардаг зүйл гэдэг нь ямар нэгэн зүйл хийсэн гэсэн үг. 어떻게 받았대요? Тэгэхээр яаж олж авсан гэнэ үү? 오직 그리스도를 믿음으로 받았다. Харин Христэд итгэснээр ирдэг. 믿음으로 말미암아 하나님께로서 난 의라 말해주고 있죠. Итгэлээр дамжуулан Бурхан зөвд тооцсон гэж хэлж штэ. 하나님의 의를 믿음으로 구원받고 천국 가는 것이다. Бурханы зөвд байдалд итгэснээр аврагдаад Деважн руу явна. 하나님의 의에다가 내 행위를 보태서 천국 가는 것이 아니라는 거 알아야 돼요. Тэгэхээр Бурханы зөвд байдал дээр өөрийн үүсээ, сайн үүсээ нэмээд Деважн руу явах нь биш ээ. 자, 그러면 Тэгвэл 자, 이렇게 생각하는 성도가 있죠. ингэж боддог итгэж байна. 그러면 뭐 교회 나올 필요도 없고 뭐 말씀대로 할 필요도 없네. За тэгвэл сүмд явах шаардлагагүй, үг сонсох шаардлагагүй юм байна штэ.
이렇게 생각하는 성도가 있을 수 있어요. 그죠? За ингэж бодож байгаа хүн байж магадгүй. 오늘 표정 보니까 그런 것 같아. За царайных нь хувирлыг харсан тийм байх шиг байна. 그럼 왜 구원받은 성도는 하나님 말씀을 듣고 순종하고 살아야 될까요? Тэгвэл яагаад аврагдсан итгэж Бурхны үгийг сонсоод дуулууртай амьдрах хэрэгтэй вэ? 아까 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 그 두 가지가 뭐라 그랬어요? Түрүүн Бурхны бидэнд өгөхийг хүсдэг хоёр зүйл нь юу гэж хэлсэн бэ? 구원과 Аврал болоод 상이라 그랬잖아. 상. шагнал гэсэн шүү дээ. 구원받은 이후에 우리가 어떠한 삶을 살았는가는 이제 천국 가서 상으로 나타나는 거예요. Аврагдсны дараа би хэрхэн амьдрсан маань Деважин дотох шагналаар маань ил болно. 사무엘 하 2 дугаар Самуэль 22장을 볼게요. 22 дугаар бүлгээс харъя. 사무엘 하 22장 2 дугаар Самуэль 22 373 дугаар удас 21절입니다. 21 дгээр ишлэл 373 사무엘 하 22장 21절 2 дугаар Самуэль 22-ийн 21 읽어봅시다. уншия. Зөв шударга явдлын дагуу намайг эзэн шагнаж гармын цэвэр ариун байсны төлөө намайг урамшуулв. 여기 의라고 된 몽골 성경에는 정직이라고 나오죠. За энд Монгол Библиэлд зөв шударга гэж гарч штэ. 그래서 의 Гэтэ энэ нь зөв байдал. 다윗이 말하는 거예요. Давид хэлж байна. 하나님이 무엇을 따라 나에게 상 주신다? Бурхан юунаас хамаарад надад шагнал өгнө гинөө? 내 의를 따라 상 주신다. Миний зөв байдлын дагуу. 성도의 의. 성도의가 무엇이다? Итгэгчийн зөв байдал гэж юу вэ? 하나님 말씀 따라 살아가는 것이 성도의 의라는 거예요. Бурханы үгийн дагуу амьдрах нь итгэгчийн зөв байдал. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그게 나중에 천국 가서 내 영광과 상급이 되는 거예요. Тэрэн дараа нь Деважинд очих юм бол миний мөнхийн шагнал алдар сууг шийднэ. 신앙생활 누굴 위해서 하는 거예요, 그러면? Тэгэхээр итгэлийн амьдралыг хэний төлөө амьдарч байна вэ? 사실은 나를 위해서 하는 거라는 거 알아야 돼요. Өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа гэдгийг мэдэх 물론 хэрэгтэй. 하나님을 위해서 사는 것도 맞지만 Мэдээж бас Бурханы төлөө амьдарч байгаа нь зөв ч гэсэн. 사실 신앙생활 잘하면 그게 결국 나에게 상급으로 영광으로 주어지는 거예요. Яг үнэндээ би итгэлээрээ сайн амьдрах юм бол тэр нь надад алдар суу шагнал болж өгөгдөнө. 아시겠어요? Ойлгосноо? 이렇게 성경에는 Тиймээс Библиэлд 하나님의 의가 나오고 Бурханы зөв байдал гардаг. 성도의 의가 나온다. Бас итгэгчийн зөв байдал. 하나님의 의는 Бурханы зөв байдал нь 나를 천국 가게 하는 것이고 намайг Деваж руу явуулдаг. 성도의 의는 Харин итгэгчийн зөв байдал нь 상과 영광을 결정하는 것이다. шагнал болоод алдар сууг шийднэ. 이거 보태가지고 천국 간다 생각하면 잘못 알고 있는 거예요. Энэ хоёрыг нэмж байгаа Деваж руу явна гэх юм бол буруу ойлгосон байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 홍수 심판이 이 땅에 임할 때에도 Үерийн шүүлт энэ газар дээр буух үед ч гэсэн 노아의 가족들은 방주로 구원을 받았잖아요. Ноагийн гэр бүлийн бүхээгэр аврагддаг штэ. 그죠? Тийм биз? 근데 하나님이 노아에 대해서 이렇게 말씀했어요. Тиймээс бурхан Ноагийн талаар ингэж хэлсэн. 창세기 6장을 볼게요. Эхлэл 6 дугаар бүлэг. 창세기 6장. Эхлэл 6. 먼저 8절 읽어봅시다. Эхлээд 8 дугаар ишлэлийг уншия. 6장 8절 Эхлэл 6-гийн 8 읽겠습니다. уншия. Харин Ноа эзний мэлмид тааллыг олжээ. 노아는 하나님께 은혜를 입었다. Ноа эзний мэлмид тааллыг олжээ. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 구원받았다는 거예요. Аврагдсан гэсэн үг. 어떻게 구원받았어요? Яаж аврагдсан гинөө? 하나님의 은혜로요. Бурхны 그리고 нэгүслээр. 다른 말로 하나님의 의로 구원받았다 말하는 거예요. Өөр үгээр хэлэх юм бол Бурхны зөв байдлаар аврагдсан гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 하나님의 은혜로 구원받았다. 이것은 노아가 구원받은 걸 말하는 거예요. Бурхны нэгүслээр аврагдлаа гэдэг нь Ноа аврагч байгааг хэлж байна. 그런데 이제 9절 보세요. Гэхдээ 9-р ишлэгийг хараарай. 9절 읽어봅시다. 9-ыг уншия. Ноагийн удам мөхсөн ийм билээ. Ноа бол зөвд үеийнхнийхээ дунд гимзэмгүй ягаад Бурхантай хамт явдаг хүн байв. 8절은 노아가 구원받은 거 말해주고 있고 8-р ишлэл нь Ноа аврагдж байгааг хэлж байна. 9절은 뭘 말해주고 있어요? 9-р 이шлэл юу хэлж байна вэ? 노아의 삶을 말해주고 있죠. Ноагийн амьдралыг хэлж өгч байна. 노아는 의인이요. Ноа зөвд. 의인이란 말이 뭔 말이에요? Зөвд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 나오잖아요. Энэ дээр гарч штэ. 완전한 자라. Гимзэмгүй буюу бүрэн төгснэ гэх. 여기서 완전한 몽골 성경에는 죄 없는 사람이다 이렇게 말했는데 За Монгол Библиэлд гимзэмгүй гэж гарсан. 완전한 자라는 건 하나님 말씀 순종하는 사람이다 그런 뜻이에요. харин Солонгос Библиэлд бүрэн төгс гэдэг нь 서운글로스가 아니고 원래 말 뜻이 그렇다고. за яг үндсэн үг нь болохоор бүрэн төгс гэж гарч байгаа. 하나님 말씀을 순종하는 사람이다 그런 뜻이에요. Бурхны үгэнд дуулууртай ханддаг гэсэн үг. 또 Бас 하나님과 동행했다. Бурхантай хамт явдаг хүн байв. 자, 누가 의인이다? Хэн зөвд хүн гэнэ? 아니. 그게
그게 아니고 Тийм 어떤 биш. 사람을 하나님 의인이라고 말한다? За ямар хүнийг зөвхт хүн гэж хэлж байна? 하나님 말씀을 순종하고 Бурхны үгэнд дуулууртай ханддаг. 하나님과 동행하는 성도를 의인이라고 말하는 거예요. Бас Бурхантай хамт явдаг хүнийг Бурхан зөвхт хүн гэж хэлж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 근데 먼저는 뭐예요? Гэхдээ эхлээд юу гэнэ? 하나님의 은혜로 먼저 구원을 받는 거예요. Бурхны нэгүслэр төрүүлж аврагдах. 그죠? Тийм биз? 구원해 주시고 Аварч өгөөд 구원받은 사람답게 살아가라고 말하는 거예요. аврагдсан итгэгчийн дайтай амьдраа гэдгийг хэлж байна. 그죠? Тийм багаз? 야, 너 구원받은 사람답게 살아가면 구원해 줄 게가 아니잖아요. Чи аврагдсан хүн шиг амьдрах юм бол чамайг аврыг гэж хэлээгүй шүү дээ. 그게 아니에요. Тийм биш. 구원해 주시고 Аварч өгчгөөд 구원받았으니까 구원받은 사람답게 살아가라. аврагдсан учраас аврагдсан хүн шиг амьдраа гэж байна. 제가 자식한테 용돈을 줍니다. За би үр хүүхдээ хэрэглээний мөнгө өгдөг. 용돈 주고 용돈을 잘 쓰라고 말할까요? 주지 않고 용돈 잘 쓰라고 말할까요? Хэрэглээний мөнгө өгчгөөд сайн гамтай хэрэглэх үү? Өгөөгүй ирнээ сайн гамтай хэрэглэх гэж хэлэх үү? 주고 Өгчгөөд. 용돈 먼저 주고 그죠? Тэгэхдээ хэрэглээний мөнгө өгчгөөд 그죠? тийм биз? 그리고 잘 써라. Дараа нь сайн хэрэглээ гэнэ. 구원해 주시고 Аварч өгөөд 구원받은 사람답게 살아가라. аврагдсан итгэгчгээ амьдраа. 당연하잖아요. Мэдээж энэ зүйл үстэй. 맞죠? Тийм биз? 자, 두 번째. Хоёрт нь 하나님께서 자신을 나타내 주신 방법이 구약과 신약 시대가 달라요. за бурхан өөрийгөө илчилж байгаа арга нь хуучин гэрээ болоод шинэ гэрээн дээр гарч байгаа арга барил нь ялгаатай. 구약 시대 하나님은 여러 가지 어떤 꿈이나 환상이나 다양한 방법을 통해서 하나님의 뜻을 알려 주셨어요. Хуучин гэрээн дээр бурхан зүүд юм уу үзэгдлэр олон аргаар дамжуулан өөрийгөө илчилж харуулж байсан. 또 필요한 경우는 선지자들을 보내서 하나님 말씀을 전하기도 하셨어요. Хэрэг гарах юм бол иш үзүүлэгчнийг ч гэсэн явуулаад бурханы үгийг дамжуулдаг байсан. 요셉 알죠? Йосефийг мэднэ үстэй. 요셉은 꿈을 꿨어요. Йосеф зүүдэлсэн. 어떤 꿈 꿨죠? Ямар зүү зүүдэлсэн бэ? 요셉이 어떤 꿈 꿨어요? 돼지 꿈 꿨어요? 뭐 용 꿈 꿨어요? 무슨 꿈 꿨어? За одоо энэ Йосеф гахай зүүдэлсэн үү? Өөр юу зүүдэлсэн бэ? 돼지 꿈 꿨어? 용 꿈 꿨어? 용. Гахааны зүү зүүдэлсэн үү? Лууны зүү зүүдэлсэн үү? 요셉이 무슨 꿈 꿨어요? Йосеф юу зүүдэлсэн бэ? 몰라요? Мэдхгүй юу? 요셉은 Йосеф 하나님께로부터 요셉이 장차 위대하게 될 것이라는 꿈을 계시로 받았어요. Бурханаас агуу нэгэн болно гэсэн тийм зүүдийг илчлэлээр авсан. 해와 달과 11별이 자기에게 절하는 꿈을 꿨어요. Нар сад 11 одод өөрт нь мөргөж байгаа зүүдийг зүүдэлдэг. 해는 아버지 말하는 것이고 За нар нь 아авыг нь хэлж байна. 달은 어머니 말하는 것이고 Сар нь ээжийг нь хэлж байна. 11별은 11명의 형제들 말하는 거예요. 10 од нь 10 ахыг нь хэлж 11별. 11 од нь 11 ахыг нь хэлж байна. 근데 그런 꿈을 꿨어. Тийм зүү зүүдэлсэн. 이거 뭐냐면 하나님께 요셉에게 너는 장차 위대하게 될 거라는 그 계시를 꿈을 통해서 알려주시는 거예요. Энэ нь юу вэ гэхээр бурхан Йосефийг агуу нэгэн болно гэдэг илчлэлээ зүүдээр дамжуулан хэлж өгч байна. 요셉은 꿈대로 됐죠? Йосеф зүүднийхээ дагуу болсон шүү дээ. 애굽의 종으로 팔려갔지만 Египт рүү боол одоод зарагдсан ч гэсэн 고생 끝에 애굽의 총리가 됐잖아요. зовлонгийн дараа Египтийн захирагч 나중에 болсон. 꿈대로 열한 형제들이 와가지고 엎드려서 요셉 앞에 절을 했어요, 그죠? Дараа нь зүүднийхээ дагуу 11 ах нь Йосефийн өмнө ирээд мөрөгдөг шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 이렇게 구약 시대는 꿈이나 여러 가지 환상이나 선지자를 통해서 하나님의 뜻을 알려주셨어요. Хуучин гэрээндээ зүүдэр юм уу ямар нэгэн үзэгдлэр иш үзүүлэгчээр дамжуулан бурхан өөрийгөө мэдүүлж байсан. 근데 신약 시대는 하나님 어떻게 그럼 하나님의 뜻을 알려주시느냐? Харин шинэ гэрээнд бурхан яаж өөрийнхөө хүслийг мэдүүлдэг вэ? 우리가 하나님의 뜻을 알아야지 하나님 뜻대로 살잖아요. Бид бурханы хүслийг мэдчихэж л бурханы хүслийн дагуу амьдрна шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 어떤 사람들은 꼭 이런 사람이 있어요. За зарим хүмүүс дундаас заавал ийм хүн байдаг. 기도하다가 하나님의 음성을 들었다고. Залбирч байгаад бурханы дуу хоолойг сонслоо. 하나님 음성이 아닙니다. 귀신이 말이지. Тэр чинь бурханы дуу хоолой биш шүү дээ. Чөтгөрийн үг. 어? 하나님 우리 시대 그렇게 역사 안 해요. Бурхан өнөө цагт тэгж ажиллаа явуулахгүй. 하나님은 우리 시대 그럼 어떻게 하나님 뜻을 알려주시느냐? Тэгвэл бурхан бидний үед яаж өөрийнхөө хүслийг мэдүүлдэг вэ? 히브리서 1장입니다. Еврей 1-р бүлэг 히브리서 신약성경 шинэ гэрээ 히브리서 1장 Еврей 1 1장 1절부터 2절 1-ийн 1 2 дугаар ишлэл 1355 дугаар удас. 히브리서 1장 1절 2절 Еврей 1-ийн 1 2 읽겠습니다. уншия.
Эрт үед иш үзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгдөд олонтоо бас янз бүрийн замаар айлдсан Бурхан эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр томилсон ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхээ дотор бидэнд хандаж хэлв. 1절에 옛적에라고 돼 있죠. Нэгдэр эрт үед гэж штэ. 옛적은 언제냐면 구약 시대 그런 뜻이에요. Эрт үе гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр хуучин гэрээ хэлж байна. 구약 시대에는 선지자들을 통해서 Хуучин гэрээн дээр иш үзүүлэгчдээр дамжуулан 여러 부분과 여러 모양으로 말씀했다. олон хэлбэр, олон аргаар хэлж өгсөн. 2절에 Харин хоёр 이 дээр 모든 날 마지막에 эдгээр эцсийн өдрүүдэд 언제를 말해요? хизээ хэлж байна. 구약 시대 끝에 Хуучин гэрээний төгсгөлд 누가 오셨어요? хэн ирсэн бэ? 예수님이 오셨잖아요. Есүс 이제 ирсэн шүү 예수님이 дээ. 오신 후에는 Одоо Есүс ирснээс хойш 누굴 통해서 말씀하신다? хинээр дамжуулан хэлнэ гэнэ үү? 아들을 통해서 우리에게 말씀하신다. Хүүгээрээ дамжуулан үгээ айлтна гэж байна. 그렇게 말씀하고 있죠. Тэгээд бас хэлж байна. 어? 맞죠? Тийм бооз 졸려요? нойр нь хүрж гинүү? 피곤해요? Ядарч гинүү? 대답이 없어. Хариулт байхгүй бах юм. 구약 시대는 하나님이 꿈이나 환상이나 선지자를 통해서 다양한 방법으로 조금씩 하나님 뜻을 알려줬다. Хуучин гэрээн дээр бурхан зүүд, үзэгдэл, иш үзүүлэгчдээр дамжуулан баг багаар өөрийнхөө хүслийг мэдүүлдэг байсан. 그런데 예수님이 오신 이후에는 Харин Есүс ирснээс хойш 예수님을 통해서 하나님의 뜻을 완전하게 보다 분명하게 알려주신다. Есүсээр дамжуулан бурхан өөрийн хүслээ бүрэн төгс тодорхой хэлж өгч байна. 구약 시대 짐승의 피로 드린 제사는 그림자잖아요. Хуучин гэрээн дээр амтнаар өргөсөн тахил нь сүудэр штэ. 맞죠? Тийм биз? 실체는 뭐예요? 실체는 За бодит дүр нь юу вэ? 그죠? 예수님의 십자가가 실체잖아요. Есүс штэ. Есүсийн загалмай бодит дүр нь. 그죠? Тийм 이제 биз? 하나님의 뜻이 예수님 통해서 우리에게 확실하게 나타났다는 거예요. Тэгэхээр бурханы хүсэл Есүсээр дамжуулан тодорхой илчлэгдсэн гэсэн үг. 그래서 우리가 하나님의 뜻을 분명히 알려면 어떻게 해야 돼요? Тэгэхээр бид бурханы хүслийг тодорхой мэдхийн тулд яах хэрэгтэй вэ? 예수님이 하신 일과 예수님이 하신 말씀을 주목해야 된다. Есүсийн үйлдсэн ажил болоод Есүсийн айлцсан үгийг анхаарах хэрэгтэй. 두 번째, Хоёрт нь 하나님은 복음을 통해서 하나님의 뜻을 알려주셔요. бурхан сайн мэдээгээр дамжуулан өөрийнхөө хүслийг илчилдэг. 에베소서 3장을 보겠습니다. Эфес 3 дугаар бүлгээс харъя. 에베소서 3장 Эфес 3 5절 6절 5 6 дугаар ишлэл 1322 дугаар удас 에베소서 3장 5절 6절 Эфес 3-ын 5 6 읽어봅시다. уншия. Энэ нь өөр үеийнхэнд хүний хөвгүүдэд мэдэгдээгүй боловч эдүүгээ сүнс дор түүний ариун элчнэр ба иш үзүүлэгчдэд илчлэгдснээр харийнхан энэхүү биеийн хамтран өвлөгчд ба хам бие болох агаад сайн мэдээгээр дамжин Христ Есүс дэх амлалтын хамаатан болжээ. 자, 여기 5절에 보면 5 дугаар ишлээс харвал 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 이라고 됐죠. эндээс харах юм бол сүнс дотор элчнэр болоод иш үзүүлэгчнэр илчлэгдсэн өөр үеийнхэнд гэж байна. 다른 세대라는 것은 구약 시대 말하는 거예요. Өөр үеийнхэн гэдэг нь хуучин гэрээг хэлж байна. 구약 시대는 하나님께서 선지자나 사도들이나 이런 사람들을 통해서 하나님 뜻을 알려주셨다. Хуучин гэрээн дээр бурхан иш үзүүлэгч юм уу элчнэрээр дамжуулан өөрийн хүслээ мэдүүлдэг байсан. 6절에 Харин 6 дугаар ишлэлээр 이제는 харин одоо 이방인들이 무엇으로 말미암아 그리스도 안에서 후사가 된다고 돼 있어요? харийнхан юугаар дамжуулан Христ Есүст хамаатан болно гэсэн бэ? 복음으로 말미암아. Сайн мэдээгээр дамжин. 그죠? Тийм багаз. 예? 그러니까 하나님은 복음을 통해 하나님의 뜻을 우리에게 분명하게 알려주신다. Бурхан сайн мэдээгээр дамжуулан өөрийн хүслээ бидэнд тодорхой хэлж өгдөг. 우리 식구들 중에는요 Манай ахын дүүс сундаас 전도 집회 때 이렇게 놀러 가는 사람들이 있는 것 같아. Библийн семинараар ийш тийшээ явждаг хүмүүс байдаг. 난 다 아는 내용, За миний бүгднийг 이미 мэддэг 여러 агуулга. 번 듣는 내용. Маш олон удаа сонссон үг. 복음은 이제 모르는 사람들이 새로운 사람들한테 들어야 돼. За энэ сайн мэдээг бол мэдэхгүй шинэ хүмүүс сонсох хэрэгтэй. 그래서 집회 때 안 오는 사람들 있죠. Тэгээд семинараар оролцдоггүй хүн байдаг 그 шүү дээ. 사람들은 하나만 알고 둘은 모르는 사람들이에요. Тэр хүмүүс нэгийг нь мэдээд хоёрыг нь мэдэхгүй байна. 무엇을 알고 무엇을 모르느냐? Тэгвэл юуг мэдээд юуг мэдэхгүй байна. 복음은 단지 죄인을 구원하는 일만 하시는 게 아니에요. Сайн мэдээ ердөө гэмтнийг авардаг ажлыг л хийдэг биш. 복음은 Сайн мэдээ нь 이미 구원받은 성도들이 믿음이 더 굳건해지고 성장하도록 하셔요. аль хэдийн аврагдсан итгэгчийн итгэл нь бат бэх болоод өсгөд зориулсан. 로마서 1장을 볼게요. Ром 1-р бүлгээс харъя. 로마서 1장 Ром 1 16절 17절 16 17 1270 дахь удас 1270
로마서 1장 16절 17절 Ром 1:16 17 읽겠습니다. уншия. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны түрүүнд юдэ түүнчлэн грек хүнийг ч аврах Бурхны хүч мөн. Зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэнтэй адилаар Бурхны хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. 16절에 뭐라고 되어 있어요? 16 дээр юу гэж гарч байна 이 вэ? 복음은 모든 믿는 자를 구원하시는 하나님의 능력이라. Энэ сайн мэдээ нь итгэгч болгоныг юуны түрүүнд аврах Бурхны хүч юм аа. 복음을 통해 구원받아요? Энэ сайн мэдээгээр дамжуулан аврагддаг. 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 17절 때 뭐라고 되어 있어요? Гэтэ 17 дээр юу гэж гарч байна вэ? 복음에는 하나님의 의가 나타난다. Энэ сайн мэдээнд Бурхны хүртээх зөв байдал 그리고 гардаг. Тэгээд 믿음으로 믿음에 이르게 한다. итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 게 무슨 뜻일까요? Итгэлээс итгэлд илчлэгддэг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구원 얻는 믿음에서 Аврагдах итгэлээс 성장하는 믿음으로, өсөх итгэл рүү, 성장하는 믿음에서 өсөх итгэлээс 연단받는 믿음으로, дасгалжуулагдах итгэл рүү, 연단받는 믿음에서 дасгалжуулагдах 열매 맺는 итгэлээс 믿음으로, үр жимс ургуулдаг 열매 итгэл, 맺는 믿음에서 үр жимс ургуулдаг итгэлээс 영광 얻는 믿음으로. алдар сууг авдаг итгэл. 복음은 сайн мэдээ нь 구원하는 일만 하는 게 아니다. аврагдах ажлыг л хийдэг юм биш. 구원받은 성도의 믿음을 점점 자라게 하신다. харин аврагдсан хүний итгэлийг баг багаар өсгөдөг. 저 구원받은 지 31년 됐어요. Би аврагдаад 31 жил болсон. 복음 말씀 몇 번 들었을 것 같아요? Тэгвэл сайн мэдээний үгийг хэдэн удаа сонссон байх вэ? 몇 번 들었을 것 같아요? 31번. 31번? 31 удаа요? 1년에 한 번밖에 안 들었을 것 같아요? жилд 1 удаа요. 셀 수 없이 많이 들었죠. тоолгын аргагүй олон 또 сонссон. 저 자신도 셀 수 없이 말씀을 많이 준비해서 전했고. Тэгээ бас тоолгын аргагүй олон үгийг бэлтээд дамжуулсан. 근데 복음을 들을 때마다 집회를 할 때마다 깨닫는 게 있어요. Гэтэ сайн мэдээг сонсох болгонд, семинарыг хийх болгонд ухаардаг зүйл бий. 그러면서 마음 믿음이 더 확실해져요. Тэгингээ итгэл маань улам баталгаатай 이렇게 болдог. 살아야 되겠다. Ингэж амьдрах хэрэгтэй юм байна. 아, 내가 정말 복음에 살아야 되겠다. Үнэхээр сайн мэдээний төлөө амьдрах хэрэгтэй юм байна. 더 마음에 어떤 결심을 하게 되고 Сэтгэлдээ илүү их шийдвэр гаргах болдог. 그런 결심이 삶을 통해서 나타나게 되는 거예요. Тэр шийдвэр нь амьдралаар дамжуулан ил болдог. 그러니까 구원받은 성도라고 해서 아유, 복음 문제 난 구원받았으니까 안 들어도 돼. 이거는요. 잘 그게- 모르는 사람이에요. Тэгэхээр аврагдсан итгэх ширнэ. За энэ сайн мэдээ юу? Би дахиж сонсохгүй. Энэ нь бол мэдэхгүй байгаа хүн байна. 세 번째, За гуравт нь 하나님은 어떻게 하나님의 뜻을 알려주시느냐? Бурхан яаж өөрийн хүслээ мэдүүлдэг вэ? 교회를 통해서 알려주신다. Чуулганаар дамжуулан мэдүүлж өгдөг. 에베소서 3장입니다. Эфес 3, 10절부터 Эфес 3-ын 10-аас 11절. 11-р эшлэл. 3장 10절부터 11절. Эфес 3-ын 10-аас 11, 1322 дугаар удас. 자, 읽겠습니다. Уншия. Ингэснээр эдүүгээ чуулганаар дамжин Тэнгэрлэг оршихуйдах захирагчид болон эрх мэдлэлтнүүдэд Бурхны олон мэрэгэн ухаан мэдэгдэх юм. Бидний эзэн Христ Есүсийн дотор үйлдсэн мөнхийн зорилгын дагуу тэр ингэсэн ажээ. 자, 하나님은 교회를 통해서 하나님의 각종 지혜를 알게 하신다. Бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийн Тэнгэрлэг оршихуйг мэдүүлдэг. 구약 성경에는요 교회가 나타나 있지 않아요. 숨겨져 있어요. Хуучин гэрээн дээр чуулган гардаггүй нуугдмал байдаг. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 구약 성경에는 교회라는 말 자체가 없어요. Хуучин гэрээн дээр чуулган гэдэг үг өөрөө гардаггүй. 구약 성경에서 교회는 이렇게 숨겨져 있었던 비밀이에요. Хуучин гэрээн дээр чуулган нуугдмал нууц байна. 그런데 Гэхдээ 예수님의 죽으심과 부활을 통해서 교회가 탄생했어요. Есүсийн хөл болон дахин төрөлтөөр дамжуулан энэ чуулган маань бий болсон. 이제 하나님은 교회를 통해서 하나님의 뜻을 알게 하시는 거예요. Энэ одоо Бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийн хүслээ мэдүүлнэ. 자, 오순절날 Пентекостийн өдөр 성령께서 오셨죠. ариун сүнс бууж ирсэн шүү дээ. 어디 오셨어요? Хаана бууж ирсэн бэ? 어디 오셨어요? Хаана бууж ирсэн бэ? 오순절날 성령께서 Пентекост өдөр ариун сүнс 어디 오셨냐고. хаана бууж ирсэн бэ? 사자들 가운데 사도 가운데 모여있던 120명의 성도들 가운데 성령이 오셨어요. цуглан байсан 120 итгэгчдийн дунд бууж ирсэн. 거기가 교회거든요. Тэр чинь чуулган баггүй юу? 성령은 어디에 오신다? Ариун сүнс хаана бууж ирнэ гинөө? 교회에 오시는 교회. Чуулганд. 구원받은 성도들 무리 가운데 성령이 오셔서
аврагдсан итгэгч анхан дүүсийн дотор ариун сүнс ирээд 교회에게 하나님의 뜻을 깨닫게 하시는 거예요. чуулганд бурхны хүслийг ухааруулдаг. 고린도전서 2장 1-р Коринт 2-р бүлэг 고린도전서 2장 1-р Коринт 2 10절부터 12절 10-аас 12 1288 дугаар удас 중요한 말씀이죠. 2장 10절부터 12절 2-ын 10-аас 12 дугаар ишлэл 읽겠습니다. уншия. Гэвч бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай бурхны гүн юмсыг ч гэсэн нэгтэлдэг ажгуу. Хүний бодлыг дотор нь буй сүнснээс өөр ямар хүн мэдэх вэ? Түүнчлэн бурхны сүнснээс өөр хэн ч эс мэднэ. Бурхан бидэнд бэлгэлсэн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бус харин бурхны сүнсийг хүлээн авсан юм. 자, 물어볼게요. Асууя. 내 마음은 Энэ сэтгэлийн маань 이 사람 알까요, 모를까요? энэ хүн мэдхүү мэдхгүй юу? 어? 몰라요. 모르죠. мэдхгүй штэ. 내 마음은 누가 알아요? Миний сэтгэлийг хэн мэдэх вэ? 내가 알아요. Би өөрөө мэднэ. 하나님의 마음은 누가 아냐면 하나님이 알아요. Тэгвэл бурхны сэтгэлийг хэн мэдэх вэ гэхээр бурхан өөрөө мэднэ. 맞죠? Тийм биз дээ. 성령이 누구냐? 하나님의 영이에요. Ариун сүнс гэж хэмбэ? Бурхны сүнс. 왜 하나님께서 성령을 교회 가운데 보내주시느냐? Яагаад бурхан ариун сүнсийг чуулган дотор илгээсэн бэ? 하나님의 마음을 알려주시려고. Бурхны сэтгэлийг ойлгоорой гэж. 하나님의 뜻과 계획을 알려주시려고 성령을 보내주시는 거예요. Бурхны хүсэл төлөвлөгөөг ухаараарай гэд ариун сүнсийг явуулсан. 성령을 받은 성도만이 하나님의 뜻을 점점 알아가는 거예요. Ариун сүнсийг хүлээж авсан итгэгч л бурхны хүслийг баг багаар мэдээд явдаг. 아시겠죠? ойлгосноо? 하나님께서 하나님의 뜻을 알려주시는 방법 세 가지 말씀드렸어요. Бурхан өөрийн хүслээ мэдүүлдэг 3 аргыг хэлж өгсөн. 첫 번째, Эхнийх нь 아들을 통해서, хүүгээрээ дамжуулан, 예수님을 통해서. Есүсээр 두 번째? дамжуулан, хоёрт нь 두 번째, нь юу лээ? 뭐라고요? Юу гэсэн бэ? 듣고 있는 거죠? Сонсож байгаа үстэй? 듣고 있는 거죠 지금. Сонсож байгаа үстэй одоо. 또 두 번째 뭐라 그랬어요? Хоёрт нь юу гэж хэлсэн бэ? 복음을 통해서. Сайн мэдээгээр 진짜. дамжуулан. 그죠? Тийм биз дээ? 세 번째가 뭐라 그랬어요? Гуравт нь юу гэсэн бэ? 교회를 통해서. Чуулганаар дамжуулан. 자, 하나만 더 말씀드리고 마칠게요. За дахиад нэг зүйлийг хэлээд дуусгая. 이제 식사하고 나서 막 졸릴 때예요, 그죠? За одоо хоол идчихэд яг нойрмоглдог үе шүү дээ, тийм ээ? 이때는 바꿨으면 좋겠어 자리를. Энэ үедээ байраа сольсон бол их зүгээр. 저 앉아서 말씀을 하고 За би суугаад үгээ ороод 서서 말씀 들으면 안 좋을 텐데. та 그죠? бүхэн зогсоод сонсох юм бол үүргэлэхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 거꾸로 돼 있어가지고 Энд эсрэгээр нь болоод байгаа болохоор 막 그냥 막 연락이 이제 막 말씀하고 있는데 тэг ингээл одоо халуун ингээл үгээ хэлж байна. 깜빡. 그런 것 같아, 그죠? Яг ингээд ах шиг байна, тийм ээ? 하나만 더 말씀드리고 마칠게요. За дахиад нэг зүйлийг хэлээд дуусгая. 구원받기 전과 Аврагдахаас өмнөх болоод 구원받기 후는 다르다는 거예요. аврагсны дараах байдал ялгаатай байдаг. 하나님은 성경을 통해서 Бурхан Библиэр дамжуулан 구원받은 성도들의 구원받기 전과 후의 삶이 달라야 된다고 말씀했어요. аврагдсан итгэгчийн аврагдахаас өмнөх болоод аврагсны дараах амьдрал ялгаатай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 생각해보죠. Бодоод үзье. 소경으로 살다가 눈을 떴다고 합시다. 예. 소경으로 살다가 눈을 떴다고 합시다. Сохор амьдрч байгаад нүдэ нээлээ гэж бодъё. 응? 소경으로 살 때는 막 더듬고 살았잖아요, 그죠? За одоо сохор амьдрах үедээ ингээл энэ тэмтчээл амьдрдаг байсан шүү дээ. 뭐 이렇게 살았어. Ингэж 눈 амьдрсан тийм ээ. 떴는데도 이렇게 해야 돼요? Нүдэ нээчээд бас ингэж амьдрах хэрэгтэй юу? 이렇게 해야 돼? Хараа орчгоод ингэж амьдрах 전혀 хэрэгтэй юу? 다르잖아요. Шал өөр үстэй. 맞죠? Тийм биз? 구원받기 전 우리는 소경이었어, 소경. Тэгэхээр аврагдахаас өмнө бид нэр сохор байсан. 구원받고 났으면 눈을 떴어. 영혼의 눈을 떴어요. Харин аврагсны дараа сүнсний нүд нээгдсэн. 삶이 같겠어요, 다르겠어요? Тэгвэл амьдрал нь өөр байх уу, адилхан байх уу? 다를 수밖에 없는 거예요. Өөр байхаас өөр аргагүй. 나는 같은데 Би адилхан байна. 구원받지 않은 사람이요. Тэр чинь аврагдаагүй юм байна. 구원받으면 달라질 수밖에 없어요. Аврагдах юм бол өөрчлөгдөхөөс өөр аргагүй. 베드로전서 2장 1-р Петр 2. 베드로전서 2장 25절. За 1-р Петр 2-ын 25 дугаар эшлэл. 2장 25절 2-ын 25 1374 дугаар удас 읽어봅시다. уншия.
Учир нь та нар хонь мэд төөрсөөр байсан боловч эдүүгээ хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагчид буцаж ирэв. 너희가 구원받기 전에는 Та нар аврагдахаас өмнө 길 잃은 양이었다. төөрсөн хоньд байсан. 이제는 Харин эдүүгээ 너희 영혼의 목자와 감독 되신 예수님께 돌아왔다. сэтгэлийн буюу сүнсний хончин болох Есүс рүү буцаж ирсэн. 구원받기 전에는 길 잃은 양이었어요. Аврагдахаас өмнө бол замаа алдсан төөрсөн хонь байсан. 그냥 막 헤매고 다녔어. Зүгээр л ингээл төөрш бодлоо л амьдарч байсан. 근데 구원받고 나서는 Харин аврагдсны дараа 예수님이 나의 목자야. 예수님이 이제 나를 인도해 주셔요. Есүс миний хончин, Есүс намайг удирдана. 구원받기 전과 후가 전혀 다르잖아요. Тэгэхээр аврагдахаас өмнөх болоод аврагдсны дараах өөр байгаа шүү дээ. 에베소서 5장 Ефес 5 8절 9절. 8 9 дугаар ишлэл. 에베소서 5장 Ефес 5-ын 8절 9절 8 9. 읽어봅시다. За 1324 дугаар удас уншия. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. 8절에 8 дугаар ишлэлтэй. 너희가 전에는 어둠이더니 Урд нь та нар харанхуй байсан. 어둠 가운데 살았다는 거예요. Харанхуйд амьдарсан гэсэн үг. 어둠에 이끌려 살았다는 거예요. Харанхуйд хөтлөгдөөд амьдарсан гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 이제는 Харин эдүүгээ 주 안에서 무엇이라? эзэн дотор юу гинөө? 빛이라. Гэрэл. 빛의 자녀처럼 살아라. Гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. 구원받기 전과 구원받은 후는 전혀 다를 수밖에 없어요. Аврагдахаас өмнөх болоод аврагдсны дараа өөр байхаас өөр аргагүй. 어떤 건물을 우리 구교회당 건물 아시죠? За та бүхэн хуучин сүмийн байрыг мэднэ үстэй? 지금 뭐예요? Одоо юу вэ? PC몰, 그죠? Тий, BC мол шүү дээ, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 자, 건물도 주인이 바뀌면 건물의 모습이 바뀌어요. Барилга ч гэсэн эзэн нь өөрчлөгдөхөөр барилгын төрхөн ч гэсэн өөрчлөгдөж байна. 맞죠? Тийм багаз. 구원받은 성도도 마찬가지다. Аврагдсан итгэгч хүн ч гэсэн адилхан. 우리가 구원받기 전에는 죄의 종으로 사단의 종으로 살았어요. Бид аврагдахаас өмнө гэм нүглийн боол сатааны боололж амьдарсан. 구원받고 나면 Аврагдсны дараа 성령이 내 안에 오셔요. ариун сүнс дотор маань орж 주님이 나의 ирнэ. 목자가 되셔요. Эзэн миний хончин болно. 그죠? Тийм биз 어떻게 дээ? 살겠어요? Тэгвэл яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 주님의 인도를 따라 살게 돼 있죠. Эзний удирдлагыг дагаад амьдрах 죄를 хэрэгтэй. 버리고 Гэм нүглээ хайж, 복음을 전하고 сайн мэдээг тарааж, 하나님의 뜻을 행하며 거룩하게 살게 돼 있어요. Бурхныг хүслийг үйлдээд ариун амьдрдаг. 건물도 주인이 바뀌면 건물의 모습이 바뀌는 것처럼 Барилга ч гэсэн эзэн солигдох юм бол барилгын төрх нь өөрчлөгдөж байгаа шиг 사람도 구원받고 나면 хүн ч гэсэн аврагдсны дараа 주인이 바뀌기 때문에 эзэн нь өөрчлөгдөж байгаа учраас 말이 바뀌고 үг нь өөрчлөгдөн, 생각이 바뀌고 бодол нь өөрчлөгдөн, 삶이 바뀔 수밖에 없다. амьдрал нь өөрчлөгдөхөөс өөр аргагүй. 똑같다면 Яг адилхан байвал 아직 хараахан 옛 주인에게 이끌려 살고 있는 사람이다. хуучин эзэндээ хөтлөгдөөд амьдарч байна гэсэн үг. 신명기 11장 보겠습니다. Дэд туйл 11 신명기 11장 Дэд туйл 11 210 дугаар удас 10절과 11절 10 11 дэх ишлэл. 10절 11절 За 210 дугаар удас 10 11 дэх ишлэл. 중요한 말씀입니다. За чухал ишлэл байна. 같이 한번 아직 못 찾았어? За 210 дугаар удас 11장 10절 11절 11-ийн 10 11. 자, 같이 읽어봅시다. За хамт уншия. Чиний эзэмшгээр очих гэж байгаа тэр газар нь та нарын нүүж ирсэн Египтийн газар нутагтай адилгүй. Египтэд та нар үр суулгаад ногооны талбай мэт хөлөөрөө усалдаг байсан. Харин та нарын эзэмшгээр Йордны гатлах гэж байгаа тэр газар нь Тэнгэрийн хур бороогоор ундаалдаг хөндөй толгодын орон агаад. 자, 이 말씀은 구원받기 전과 구원받은 후를 비교하는 말씀이에요. Энэ үг нь аврагдахаас өмнөх болоод аврагдсны дараах амьдралыг харьцуулж байгаа үг байна. 10절에 10 дугаар ишлэлээр 내가 나온 애굽 땅. та нарын нүүж ирсэн Египтийн газар нутаг. 내가 나온 애굽 땅이라는 것은 애굽 땅이라는 것은 구원받기 전의 삶을 말하는 거예요. Энэ Египтийн газар нутаг гэдэг нь аврагдахаас өмнөх амьдралыг хэлж байна. 물어볼게요. Асууя. 애굽 땅에서 이스라엘 백성들은 뭐로 살았어요? Египтийн газар нутагт Израилийн ард түмэн яаж амьдарсан бэ? 종으로 살았죠. 종. Боолоор амьдарсан шүү дээ. 맞죠?
Тийм биз дээ? 죄의 종 노릇하는 구원받기 전에 우리의 모습을 설명하는 거예요. Гэм нүглийн боол болох аврагдахаас өмнө бидний дүр төрхийг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 11절에 11 дээр 너희가 건너가서 얻을 땅은 та нарын эзэмшихэд очих тэр газар нь 이건 구원받은 이후의 생활을 말하는 거예요. энэ нь аврагдсны дараах амьдралыг хэлж байна. 자, 이스라엘 사람들은 애굽 땅에서 종이었지만 Израилийн ард түмэн Египтэд боол байсан ч 하나님의 구원을 경험하고 애굽에서 나왔죠. Бурхны авралын туршлагаар Египтээс гарсан шүү дээ. 그럼 가나안 땅으로 들어갔어요. Тэгээд Канаан нутаг руу орсон. 종으로 들어갔어요. Боолоор орсон уу? 가나안 땅에 들어갈 때 종으로 들어갔어요. Канаан нутаг руу орохдоо боол болж орсон уу? 아니요, 하나님의 오케이. 백성으로 들어갔잖아요. Бурхны ард түмнэр ордог шүү дээ. 맞죠? Тийм биз дээ? 구원받고 나면 Аврагдсны дараа 하나님의 백성으로 삶을 살아가는 거예요. Бурхны ард түмний хуваар амьдардаг. 그래서 하나님께서 가나안 땅에 들어가선 이렇게 살아라 알려주시는 거예요. Тиймээс Бурхан Канаан нутагт ороод ингэж амьдраа гэж хэлж өгсөн. 13절부터 13 дугаар ишлэлээс 15절 15 дугаар ишлэл 읽어봅시다. уншия. Хэрв та нар өнөөдөр миний та нарт тушааж байгаа тушаалыг сайтар сонсон эзэн Бурхнаа хайрлаж түүнд бүх зүрх, бүх сэтгэлээрээ үйлчилбэл би та нарын газар дээр хур бороог цагт нь оруулж хавар намрын бороо илгээж та нар үр тариа шин дарас тос авах болно. Би мал сүрэгчин зориулан хээр талд өвс ногоог өгч та нар идэж уяг цадгалан байх болно. 자, 너희가 오늘날 내 명령을 순종하면 Хэрв та нар өнөөдөр миний та нарт тушаасан тушаалыг сахивал 하나님 어떻게 하신대요? Бурхан яана гинвэ? 이른 비와 늦은 비를 적당한 때 내리신다. Оройтсон болоод эрт бороог тохирсон цаг үед нь буулгана. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 순종하는 삶을 살아갈 때 성도의 삶에 Дуулууртай амьдрах үед итгэгчийн амьдрал 하나님의 축복, 하나님의 도우심이 있다는 걸 약속해 주는 거예요. Бурханы өрөөл, Бурханы тусламж байгаа гэдгийг амлаж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 신앙생활은 어떻게 하는 것인지를 잘 알아야 돼요. Тэгэхээр итгэлийн амьдралаар яаж амьдрах хэрэгтэйг сайн мэдэх хэрэгтэй. 구원 받았으니까 이제 내 생각대로 살면 되겠지. За аврагдсан юм чи одоо өөрийнхөө бодлоор амьдрахад болно шүү 이게 дээ. 아니에요. Тийм биш шүү дээ. 정말 구원 받았으면은 Үнэхээр аврагдсан бол 이제 하나님 말씀 따라 살아가는. одоо Бурханы үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 이스라엘 백성들은 애굽에서 나올 때 종으로서 나왔지만 Израилийн ард түмэн Египтээс гарч ирэхдээ боол болж гарч ирсэн ч гэсэн 가나안 땅에 들어갈 때는 하나님의 백성으로 들어갔다. Канаан нутаг руу орохдоо Бурханы ард түмэн болж ордгоо. 하나님의 백성이니까 하나님 말씀 듣고 살아가는 거예요. Бурханы ард түмэн учраас Бурханы үгийг сонсоод амьдрнаа. 아이고, 드리고 싶은 말씀이 드려야 될 말씀이 많은데 За хэлэх ёстой үг олон байна. 다들 그냥 표정이 안 좋아. 응? Бүгднгийн царай их сонирн байна. 언제 끝나나 Хизээ дуусах юм болоо. 누르고 있는 것 같아. Ийм байх шиг байна. 그래서 끝내야 되겠어요. Тиймээс дуусгая. 아무튼 이제 나머지 또 안디옥 학교 말씀을 통해서 또 이제 배우시기 바라고요. За үлдсэн зүйлс гэсэн антих сургуулийн үгээрээ дамжуулан суралцаарай. 같이 기도하고 마치겠습니다. Хамтаа залбираа дуусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 우리를 구원해 주시고 Биднийг аварч өгөөд 또 교회 안에 심어 주셔서 бас чуулган дотор тарь суулгаад 하나님 말씀으로 인도해 주시고 Бурханы үгээр удирдах 또 주의 뜻을 깨닫게 해 주시는 거 감사드립니다. бас эзний хүслийг ухаарахад тусалж байгаа талархаж байна. 구원받은 우리 형제 자매들 Аварсан манай ахын дүүс 주님 다시 오시는 그 날까지 эзэн таныг дахин ирэх тэр өдрийг хүртэл 교회 안에 거하며 하나님 말씀 따라 살아갈 수 있도록 항상 지켜주옵소서. чуулган дотроо байнга Бурхан таны үгийн дагуу амьдарч чадхаар үргэлж сахин хамгаалаарай. 주님 다시 오실 마지막 시대에 우리가 살고 있는 것을 압니다. Эзэн таны дахин ирэх төгсгөлийн цаг үед бид нэр амьдарч байгаа мэдэж байна. 조금 더 거룩한 모습으로 Арай илүү ариун төрхөөр, 조금 더 순종하는 모습으로 арай илүү дуулууртай төрхөөр, 조금 더 주님을 섬기는 모습으로 마지막 때를 살아갈 수 있게 도와주옵소서. арай илүү эзэн танд үйлчилсэн дүр төрхөөр төгсгөлийн цаг үед амьдарч чадхад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 그래요. 수고하셨습니다. За бүгд хичээлээ.